Om Swastiastu, Divyang Pacananing pengendak tak sinalinggih entosin ping pedagang taksu pedagang ini pengendak entos semakin purnama primo Divyang Pacangan tosin pengendak tak sinalinggih suksema. Pertama, daun kayu sakti 3, tampak, iki tampak, pinten beras, kelapa, pisang, pangi, ringkih, taban, ikan tusan, asin tampel, benang, kuangin medaging pisolas, daging toyo anyar ring pengentek niki, daging canang sari sepetik sari pesiki, daging pesucian, iki wastane pengentek, iki wastane pengentek, runtutane perasa cuma.